Ndagusuje cyane kandi nongeye kuguha ikaze ku Ibendera TV. Nitwa na Cretin Ntirushwa. Kuri wa 20 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2021 nibwo Paul Rusesabagina yakatiwe gufungwa imyaka 25. Ibi bikaba byazamuye umwuka wa bamwe bavuga ko u Rwanda arukwiriye gufatirwa ibihano kuko ngo rutatanze ubutabera buboneye kuri we. Ariko kandi ku rundi ruhande hari n'abavuga yuko ubutabera bwahawe Paul Rusesabagina atari bwo bwari bwitezwe, nka bagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe wa FRN. Bavuga yuko Paul Rusesabagina yahawe igihano gitoya ngo ugereranyije n'ibyaha ashinjwa. Reka tubabwire yuko tugiye kugaruka ku nkuru rero ya bamwe mu bavuga yuko bamaze gusabira leta y'u Rwanda ibihano ngo bitewe nuko babona ko Paul Rusesabagina atahawe ubutabera buboneye. Mbere gato ariko iyo kwinjira kuri iyi ngingo reka mbanze mbibutse gatoya ubundi uyu Paul Rusesabagina tuvuga ni muntu ki. Zirana za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakaza amashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzana ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragera usanga ni ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni kugerayo gusa andikamo Ibendera TV maze ukore subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Rusesabagina Paul yavukiye mu yahoze ari komine Murama muri prefegitura ya Gitarama ku ya 15 Kamena mu mwaka wa 1954. Ubu ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Mukingo mu kagari ka Nkomero. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, Paul Rusesabagina yakoraga muri hoteli de Diplomate aho jenoside igitangira. Yagiye muri hoteli Demiri Corine ndetse azana kuba umuyobozi w'iyi hoteli. Amakuru avuga ko akiri muto ababyeyi be bamwohereje kwiga mu ishuri ry'Abadiventiste rya Gitwe, bimufasha kumenya kuvuga neza ururimi rw'Igifaransa n'Icyongereza. Ku myaka ye yari afite 13 gusa. Paul Rusesabagina yashyingiranywe n'umugore we wa mbere witwa Esther Sembeba kuwa 8 Nzeri mu mwaka wa 1967. Babyarana abana batatu barimo uwitwa Diane Rice na Roger Rusesabagina. Uyu mugore baje gutandukana mu mwaka wa 1981. Rusesabagina yagiye yiga mu bihugu bitandukanye birimo nka Cameroon n'ibindi by'Iburayi birimo Ubusuwisi, Ubufaransa, aho yigaga ibijyanye n'amahoteli. Mu mwaka wa 1987 nibwo Rusesabagina Paul yamenyanye n'umugore we wa kabiri witwa Tasiana wakoraga mu bitaro byo mu Ruhengeri. Baza gushyingiranwa mu myaka 2 yakurikiyeho. Aba bombi babyaranye umwana w'umuhungu bamwita Trésor. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994, Paul Rusesabagina wari umukozi wa hoteli Demiri Corine yaje kujya gutura i Brussels mu Bubiligi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2004 Rusesabagina Paul yashyize hanze filime yise Hotel Rwanda. Paul Rusesabagina agaragaza uburyo butandukanye yakoresheje akabasha kurokora umubare munini w'abatutsi bari barahungiye muri Hotel Demiri Corine, ari nabwo yaje guhabwa igihembo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka noneho ubwo tumaze kubibutsa cyangwa kubanyurira muri amwe mu mateka y'uyu Paul Rusesabagina, tubabwire kuri ya nkuru yuko hari bamwe basabira
leta y'u Rwanda ibihano ngo kubera ko badahamanya n'ubutabera bwahawe uyu Paul Rusesabagina. Umukobwa wa Paul Rusesabagina witwa Karine Kanimba yasabye amahanga arimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU gufatira u Rwanda ibihano. Ni mu gihe kuri uyu wa 20 Nzeri muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 urukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwasomye urubanza rwa Rusesabagina n'abandi 20 baburaniye hamwe. Mbere gato umunyamakuru wa BBC dukesha iyi nkuru yabajije Karine niba yizeye ko umubyeyi we ahabwa ubutabera yifuza. Avuga ko ntabyo yiteze mu Rwanda, asubiza agira ati turabizi papa arahamwa n'ibyaha. Uyu Karine ngo impamvu avuga ko ngo se yita imfungwa ya politiki yagombaga kudahabwa ubutabera buboneye ngo nuko kuva yatabwa muri yombi na leta y'u Rwanda ngo atigeze ahabwa uburenganzira umufungwa agomba burimo kuvugana n'abunganizi be uko bikwiye. Karine yagize ati yafungiwe ahantu wenyine mu minsi irenga 250, ntiyahuraga n'abanyamategeko be uko bikwiye. Turabizi ko nta butabera buboneye papa arahabwa, ubu n'isi niko ibibona. Uyu mukobwa yasabye amahanga kugira icyo akora kugira ngo se arekurwe. Ati niba US n'Ububirigi ibyizera uburenganzira bw'ikiremwa muntu bikwiye kubyinjiramo ubu ngubu bikabohoza papa we. Kwinjira muri iki kibazo Karine yavuze ngo ni ugushyira igitutu ku Rwanda, ibi bihugu bikaba byarufatira ibihano. Aha yagize ati hari uburyo ingamba zafatwa mu gushyira igitutu ku Rwanda kugira ngo rurekure papa. Papa ni impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Naho umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro mu butumwa yanyujije kuri Twitter atanga igisubizo kuri iyi nkuru ya BBC yavuze ko aya mahanga Karine atabaza yafashije u Rwanda gukusanya ibimenyetso kuri Rusesabagina. Makoro yagize ati amahanga u Rwanda rubarizwamo yagize uruhare mu kurinda uburenganzira bw'abasivile b'Abanyarwanda bagezweho ingaruka n'ibikorwa bya FLN binyuze mu bufatanye mu butabera. Ubushinjacyaha bw'Ububirigi bwahaye ubw'u Rwanda ibimenyetso byavuye mu isaka bwakoreye uwigambye kuba umuyobozi wa FLN. Rusesabagina ufungiwe muri gereza ya Nyarugenge yatawe muri yombi mu mpera za Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo yageraga ku kibuga cy'indege cya Kigali avuye i Dubai, aho ngo yarazi ko ari kujya mu Burundi. Leta y'u Rwanda ivuga ko yizanye ashutswe n'umuvugabutumwa wari inshuti ye, umuryango w'uregwa ukavuga ko yashimuswe. Byaje kurangira rero urukiko ruhamije Paul Rusesabagina icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu gikorwa cy'iterabwoba, rumuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 25. Nubwo bimeze gutya ariko ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga yuko ubugomba kujiririra iki gihano Paul Rusesabagina yahawe, rukavuga yuko urugiye ngo gusoma ibyo urukiko rwagendeyeho rukata uru rubanza bugahita bubikora. Ngayo nguko nitwa na Cretin Hirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Reka mbashimire cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi. Uramutse ugize icyo wifuza kudutangariza waduhamagara kuri nimero igendanwa 0718180740. Ushobora kandi no kuba wifuza kuduha inyunganizi cyangwa se gutera inkunga akazi dukora, nabwo wanyura kuri iyo nimero ukaduha igitekerezo cyawe. Nitwa na Cretin Hirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Mwirirweho mugira amahoro n'amahirwe.